Nisuwing pa sa Kantiko Don Bosco Media Network kunram chaksua, ang Alicia A. Sangma na simang na dali Koborrang ko parkatinga. Katabi chungrang, cabinet meeting ko budpar salong atanga, Surkari scholarship rang ko watataha, NPP ni manirang BJP o napa. Chugong pa Koborrang, budpar salo Meghalaya aduk ni cabinet minister rang meeting ko ong atanga ha, arya meeting o adita dengtangani rang ko ragat na tikang ha. Meeting o tikang gaman rang ara, Meghalaya Medical Service Recruitment Board ko bukod na namnag ke rachakaha, yo board ko tari na magsungani ara, ado ko ge rachasa sutnidok specialist doctor rang na kambangbang idong gapa kamrang ko gapat na, aro ge rachagatam sutoktok general doctor rang na kambangbang idong gapa kuri bank pajagni bajagatam ni gisepo, gapat na jutun ka na ya board ko tari na cabinet namnag ke rachakaha. Marchijani chingi tarik, hazagani kurgni oti kagaman gata December kulachi sa tarik hazagni sni naskang, kamu appoint ka ako man gapa ad hoc skik parang ko regularize ka na, arwamang ne pension rang ko na tikang jolaha. Cabinet rang Krorby Government Guarantee ko National Handicap Finance and Development Corporation ni gita tengtang manca BNI arogisik ni gita beri unggapa rang na loan rang ko na tikang ha. Meghalaya Literary Award for Authors abachingat na Cabinet tikang ha. Ya award ni gita saksa achik na aro saksa khasi lekha segaparang na laksa award ko ngen ini parakatanga ha. Yako dakani chi khasi aro achikku ko tangi rakhina je dako de khasi aro achikku ko chet gapa schedule ragat na dabyangani jusu gapa ungen. Meghalaya State Education Commissioner ko thari na tikaha yako sakpri committee member rang dungen jagai saksa chairperson sakni advisor aro saksa secretary ungen. Ya committee o aduk ni Educational Institute rang ni kam ka arang ko nirokangen. Meghalaya Epidemic Diseases Malaria Regulation hazagni kurkni kuragat na cabinet namne kira chaka. Decided to come out with the state literary awards to authors, and this is being done as per our decision to ensure that we promote our own languages, especially our own indigenous language, which is Khasi and Garo language. And apart from the resolution that we had passed in order to push the government of India to include Khasi and Garo language in the 8th schedule, and apart from other supports that we're giving to ensure that we promote the languages, this is one more step towards promoting our language, which is to now come out with an annual state literary awards for authors for local language, one award in Khasi and one award in Garo. And we're starting with a cash award of 1 lakh each, and every year there will be a committee which will be headed by the director, which will screen different nominations that may come in. People can self-nominate also, as well as others can also nominate them. And after screening, the committee will then propose the list to the government. So this, as I said, is another step towards ensuring that we give the necessary push and importance to our own language and promote our languages, and hence the State Literary Awards has been constituted. Hazagni Kulgza oni Hazagni Kulki Bilsi ni pre-metric or post-metric scholarship rango budparang tamo adogni chhatro chhatri rang na watataha yako sombar antambri athabaji mango adogni Education Minister Lakman Rumboy social media o jilma na pharkatangaha adok kumuk ni sakhajal sotoksa rachaza chidok chhatro chhatri rang na adok sarkari kro rachasa sotoksku lak sutsnigni hajal sutskusa aru chadok sutsni chetni scholarship rangko watataha ni Rumboy pharkatangaha. Your scholarship rang ko sarkari ni gita de wata jok aru PFMS gita chatro chatri rang na account no tharaken chipat kinok ni Rumboy pharakatangaha. The government of Meghalaya have released 169 crores 72 lakh 91,678 scholarship to the 61,116 students for the year 2021-22. So it will go to the individual account through PFMS. What was the reason for the delay of the scholarships being released? See, this is a 90-10 funding. So when we get from the government of India, we will process the state so that the matching 10% share could be given and then released subsequently to the education department so that we can release to the student. Going further, can there be again any delay? We are not expecting delay, but the thing is that we are moving in the direction that whatever incentive or whatever right of the student, we should be able to keep in time. Thank you.
Budpar salo Meghalaya aduk ni BJP rang Thura Polo Orchid to meeting ko ungatanga ha. Ya meeting o Meghalaya aduk ni BJP ni President Ernest Mauri aduk ni BJP in charge Chuba Au National Security in charge Meghalaya Ritual Singh aro Assam ni BJP spokesperson Rupam Goswami aro dengtang Dilga Parang tungpa ha. Yo tungbi mongan yo NPP ni member rang Korzil Sangma Ampatini Dormonat Sangma Tikrikilani MDC Pulia North Garo Hills ni aro Turani Mich Dorang BJP o napaha wamang na sungsal ni namgani na aro sungsal ni Sururuan ni na kam ka again ini parakatanga ha Rituraj Singh ni agana ni kata de BJP Phangnan Meghalaya aduk mung paksa nga aro asung ni Prime Minister Narendra Modi but dam no me nokrang kurkyo na scheme rang ko ne takchaka ne parakatanga ha Meghalaya ri bank election BJP an chegapong gen anga khadunga ane wa agana pangkwa ha Tentang mansa ya sumai ni bakna anga Antulit dal pa leader ako matel sing kita kacabia maina wamang ya lak pa BJP partiyo sumi join ka ako tuko accept kanina anga dilgo pa sakan tikon ya sumai matel sing kita kacabia और खाली यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आया 50 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट आया नॉर्थ ईस्ट में जिस नदी के ऊपर 70 ईयर से ब्रिज नहीं बना था वैसा नदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रिज बनाया जहां पे प्लेन नहीं जाता था वहां पे एयरपोर्ट खोला है जहां ट्रेन नहीं जाता था लोग बोलता था ये ट्रेन चढ़ नहीं सकता है वहां ट्रेन का पटरी बिछा है मेघालय स्टेट में इस स्टेट में मेघालय में सेंट्रल स्कीम से 70,000 पुअर पीपल जिसको घर नहीं था 70,000 पीपल का घर बना के दिया मोदी ने पाइप वाटर लाखों घर को पाइप वाटर कनेक्शन किसने दिया मोदी ने कोरोना काल में जब इतना परेशानी पूरे देश में हुआ तो घर घर तक अनाज और राशन पहुंचाया किसने मोदी ने हमारा किसान को ट्रबल होता है इसलिए किसान को खेती करने के लिए पीएम किसान योजना से पैसा दिया हर एक साल 2 राउंड किसने दिया पैसा मोदी ने मोदी सबका मोदी है मोदी मेघालय के साथ खड़ा है अब हम सबको मिलके ये कसम लेना है प्लेज लेना है कि हम जैसे मोदी मेघालय के साथ खड़ा है वैसे इस चुनाव में हमको मेघालय को मोदी के साथ खड़ा करना है Yan dal na Koborrang ni swing pasakanti kon metela